What's up guys? Nanata karon sa Barangay Lurungan, going ta sa Barangay Lilingayon diri sa Valencia City. Ubanin sa ninyo guys sa atong ikatulo nga episode diri sa Valencia City road trip. Tara, let's go. Alright, padayon ta guys. Padulong ta sa Lilingayon. Oh, nadigya po itako kay nga pinya diri ha. Wow, sadam lagi ni diri. Oh, nice view. Sada kay view diri left guys. Welcome to MVC, Mountain View College. Wow, tagas king ko ano, Bulanghoy. Wow, dalan dire eh. Nakakanan sa kilid doon sa sipala na ning mga kahoy. Wow.
personal nga view kaysa camera. Nabulang mo yun, na-address sa right. Wow. Lantapan. Ay dalan diri padulong Lantapan, no? Kato right. Oh.Adaking view sa kilid, oh. Mountain View College, chata kaya. Address sa left. First time po kita diyan, guys.
shout out ko otro sa tanan taga Valencia. Musta naman mo? I hope okay ra mo diha. And always ingat. God bless. Alright. Naslay Church as is SDA. Nasa right. Road trip guys. Mayon dato natay drone ba para makapalupad ta ba. Punpo na lang na if nanatay budget. For now wala pa man. Trip lang sa king kilid keso nasa right, wala lang ko extra camera man. National High School. Time check, it's 11 AM sa Kabuntagon. Dire sa right nga part guys, lantapan na
Alright guys, nakaabot na sa pinakatumoy oh. Dili na siya simentado. Puon-puon siguro ni nila tiwason. So dire ra tataman. Alright. Salamat sa pagtan-aw. God bless. Bye-bye.